shoot lento ka Tanki Prada khona elinye Hotman ngada ayikasi my brother yangibambisa so don't noma ngathiwa ngibulisa bani but mase ngifika kulela Hotman phuma Tanki Prada Okay. so Tanki Prada yang understand so kuze ngimfake la online boso ku competition ka Yeboy no Tanki Prada. Okay. Uyeboy uze ngenye outhi umindlo ku Cheese Boy liya liya Cheese Boy kasilonke sibhalile nga liya kwavela yena da khona kuzabuye khonini umindlo so akekho umuntu vele oyikwatela le outhi ronga ifrostan mayivela sonke yeboy so khelo kusocova uyeboy wamqamisa la online so mina nami vele njengomuntu ozenalo le plan lokuthi yenzeke lento angisunga umuntu othatha izinto zabantu ngichubeke ngazo ngabuyela ku Tanki Prada kuze ngibuyele ku Tanki Prada ngiyabona man ukuthi no sekuparticipate nabo bhuti abadala ama-ankeli abazali mangizoloku ngithi yeboy shoot ngiyabona ngiloku ngikhwazana nabo bhuti abadala ngoyeboy angcono ngivale ngo Tanki Prada injalo kanjalo nakuzalo leswangile ngafaka uTanki Prada gaming.